Ayesire kanongere mbasuhuze shuti bakunzi bara Defense TV nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ari ho hose mbahaye ikaze mwe mwese muduteze amatwi aya masaha. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2025 tukaba tugarutse mu makuru yacu ya mbere yo kuri uyu munsi mutwihanganire kuba twakererewe kubagezaho amakuru ni update z'iminota mike cyane zijyanye n'urugamba rukomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC bari guhangana bashaka bose gutwara umujyi wa Uvira. M23 tuti turawufata, FARDC ati ntimuwufata, bimeze bite rero? Byose mugiye kugenda mubyumva muri aya makuru. N'urugamba ruramukiye mu bice bigiye bitandukanye rwazindutse kuva mu masaha mu gitondo kugeza magingo aya ngaya ruri kumvikanamo amasasu menshi atari makeya. Igisirikare cy'u Burundi cyakaniye, ariko kandi nama 23 yakaniye. Ninde rero uza gutsinda? Byose ugiye kubyumva neza cyane gatanu kagenzi kako wahageze nta handi. Amakuru kandi tugiye kubagezaho arimo amakuru akomeye cyane nuko genocide ikomeje gutegurwa ku bijyanye no kurimbura abantu baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bose nta numwe basize. Byose rero urabyumva neza cyane muri amakuru. Operation zapanzwe uko zaburijwemo nuko byagenze byose bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubagezaho. Akababaro keshi, agahinda keshi mu baturage batuye muri territoire ya Karehe nyuma yuko zawazarino zigize gutya zikinjira zikagaba igitero ku nzu y'umuturage muri uyu munota rwose. Ubu none handi kubageza amakuru, niyo mpamvu mpise nyakora kugira mumenye neza cyane uko byifashe. Wazarino rero ziteye urugo rw'umuturage utuye hariya muri territoire ya Karehe by'umwarikano bitanyabibwe. Bageze batya rero bamugabaho igitero bagiye kumusahura birangira banamwishe. Ibyo byose rero mugiye kubyumva muri aya makuru namaze ko mbategurira neza cyane gatanu kagenzi kako. Ari kandi makuru akomeye cyane tugiye kubagezaho na makuru ari kuvugwa n'ubundi muri territoire ya Masisi, aho hari uduce twishi dukomeze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa 23. Byose uraje ubyumve neza cyane gatanu kagenzi kako. Andi makuru akomeye akubiye muri aya makuru tugiye kubabwira muri Warikare umutwe wa 23 ukomeje ngo kwigarura ibice byinshi ibigiye bitandukanye n'undi bibarizwa muri territoire. Turabwira ko kandi leta Kinshasa yikomye umutwe wa 23 ngo kukomeje kongera ibimwe mu bice iyoboye ndetse ibyambuye FARDC ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Muri amakuru kandi turababwira nanone ko ibitero bikomeye, ibitero karundura mu buryo bukomeye cyane byagabwe n'abamisioneri ahitwa Sange uturutse Runingo bakabigaba kuri no mutwe wa 23. Naho rero hagati ya Sange ndetse na kano gace ka Ruvungi hagati yawo kabama kandi gace kitwa Bwegera nako ndaje mbabwire amwe mu makuru agiye avugwa muri zo axe. Wahageze rero nta handi ni kuri La Defense TV. Aha rero uzajya wumva amakuru n'ubundi ajyanye n'urugamba rukomeje kubera no mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi no hirya no hino hose tukajya tuhagaruka nano mu gihugu cy'u Rwanda tukakubwira uko byifashe, ndetse no mu gihugu cy'ababanyi cy'abaturanyi b'abarundi hose tukakubwira uko byifashe. Genditwa Pacifique, reba aho hasi yanditse subscribe ukandeho kugira ngo utajye ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya dukomeje kugenda tubagezaho. Hanyuma rero munyemerera amakuru yacu tuyanzikire neza cyane hano muri territoire ya Uvira, bitewe nuko ariho ibintu byamaze guhindura isura. N'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa uvuga ko kandi urwanira kwishyira kwizana ndetse no kurengera bamwe mu baturage ngo bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'ingabo za leta FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Ahangaha rero amakuru angeraho avuga ko ngo ibitero bikomeje kugabwa kuri umutwe wa 23 ariko bikarangira leta ya Kinshasa ibyegetse kuri umutwe wa 23. Ibi rero bikaba muri bimwe bikomeje gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane, ariko uyu mutwe wa M23 gukomeje gukora iyo bwabaga ngo urebe ko wahagarika avasa cyangwa se kuza imbere gukurwa mu birindiro byawo, aho FARDC ishaka kugira gute kwirukana M23 mu bice byose yagize gute yigaruriye. Amakuru ari kongeraho nuko leta Kinshasa kuri uyu munsi wa tariki ya mbere z'uku kwezi kwa munani umwaka n'undi ni 2025 mu mugoroba ejo ku itariki 31 z'ukwa karindwi hasohowe itangazo rya leta Kinshasa rivuga ko M23 ikomeje kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibi bikaba byakomeje gufata indi ntera, aho kugeza uyu munsi
turi kuvugana ibitero bikomeye cyane byakajijwe na FARDC, indege karundura zamaze kugezwa mu bice bigiye bitandukanye. Gahunda nta yindi ni ukugaba ibitero kuri M23 nta kabuza, bakoresheje drone Sukhoi 25 ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye zose zazanwe n'abamerceneri b'Ababiligi cyangwa se n'igisirikare cy'Ububirigi, ariko kandi bikaba biteganyijwe yuko zizakoreshwa n'aba bamerceneri baguze b'Abanyakolombia babavanye mu gihugu cya Colombia. Amakuru angiraho kandi avuga ko abana bamerceneri kuva bakagera ku rugamba bagaragaye muri operation zigeze muri ebyiri, aho bazikoreye mu bice birimo Sange, Runingo ndetse na Kiriba, bagaba ibitero kuri M23. Kuva ubwo baguye ku kirombe cy'amabuye birirwa bayacukura bagashora Wazalendo imbere ngo bajye kwataka. Ibi rero bikaba bimwe mu bibabaza Wazalendo, bigatuma Wazalendo basubiranamo bagatangira gushaka kurasa kuri aba merceneri. Amakuru ari kungeraho ibi bitero byateguwe kandi bigiye gushyirwa mu bikorwa n'abasirikare b'Ababiligi, aho biteganyijwe yuko isaha ku isaha bashobora kuza kugaba ibitero bitunguranye kuri M23 bakoresheje Sukhoi 25 ndetse na zino drone zo mu bwoko bwa Ch-4. Ni drone zirasa zikanafata amashusho. Izi drone rero bivugwa ko zakorewe mu gihugu cy'Ububirigi, zikaba zaratangiye kuzanwa hano muri Kongo kugira ngo zihangane n'umutwe wa M23. Hakaba izindi ndege enye ndetse na Sukhoi ebyiri zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bwa mbere byavuzwe ko bapfunyikiye Felix Antoine Tshisekedi, ariko kwishura noneho ntago bamupfunyikiye kuko bamuhaye indege kandi zizewe, indege ishobora kurasa byibura mu minota 15 ikabirashe mu mujyi Bukavu ndetse na Goma, ikaba maze kubirasa ndetse n'abarwanyi ba M23 ikaba yabirukanye. Gusa umuzungu wakoze iki gikoresho yakoze n'ikindi kikirimbura, bivuze ngo M23 nayo ngo yamaze gupanga operation n'ubundi karundura, operation simusiga n'ubundi yo kuhagarika ibitero ndetse n'avasa z'uyu mutwe n'ubundi cyangwa se zaba merceneri aho ziva zikagera. Ibitero bikomeye kandi nanone byabaye kuri uyu munsi ni Wazalendo zagerageje ibitero bikomeye bifatanyije n'aba merceneri, bazamuka muri Runingo bajya hitwa Sange, batangira kugaba ibitero kuri M23, ariko uyu mutwe wa M23 nta kindi wakoze usibye kwirwanaho. Nkuko babivuga ni ukuri, birwanaho barwanira kugira ngo babeho nyine badashira cyangwa se ngo bapfe bose bashire. Ibyo byose ngira ngo birumvikana. Amakuru angera haravuga ko kandi atarahumvikanyemo amasasu gusa, hari n'andi heshi cyane humvikanya amasasu. Aha ngaha ni muri Runingo ndetse n'agace kitwa Bwegera. Amakuru angeraho avuga neza ko ibi bitero byabaye ku isa 11 za mu gitondo kuturuka ngo saa 9 humvikanaga amasasu mu duce mu 23 yoboye, ariko bikavuga ko ari Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakatingiwe muri biriya bice cyase bafungiranywemo mu buryo bwo kuvuga ngo babuze inzira yo ibakura aho bari. Biba ngombwa rero ko bisanga muri axe ziyobowe n'uyu mutwe wa M23. Gahunda rero yabayeho nta yindi niyo kugira ngo barebe niba bavamo muri izo axe, ariko bikaba byabananiye. Amakuru ari kungeraho rero nuko ibitero byahise bikomera mu kanya gatoya ku isasa 11 byahise bikomera bitangira kugabwa kuri umutwe wa M23, ariko nyuma yuko babigabye kuri umutwe wa M23 baje guhura n'uruva gusenya, bitewe nuko uyu mutwe wa M23 wari wamaze kumenya neza cyane gahunda na operation ziri bukurikire mu gihe baza kuba bagize gute bagabweho igitero gitunguranye. Bivuze ngo bari biteguye. Biye busirikare b'u Burundi baje rero ngo bisanze muri ambush ihitanye abatari bakeya, ariko ikaba ambush yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'umutwe wa M23 muri kano gace ka Ruvungu usa n'uwinjira muri Katogota, aho abana basirikare b'u Burundi bari bagerageje ngo barebe niba babasha kujya kubohora bagenzi babo bafungiye mu gace ka Katogota. Aha ngaha rero habarizwa kuri ubu uyu mutwe wa M23 cyase hayoboye umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Amakuru avuga neza ko abasirikare b'u Burundi baba bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba bakirukana umutwe wa M23, ariko bikanga ku nshuro ya nyuma. Ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako k'ibi bintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane avugwa kuri iyi mirwano nuko muri kano gace ka Bwegera, hagati ya Bwegera ndetse na Ruvungi, hagati ya Ruvungi ndetse na Sange harimo intera nini cyane, haberemo ibitero bikomeye cyane rero kugira ngo bana barwanyi ba M23 barebe niba babatsinda, ariko bikaba byanze byananiranye. Ngira ngo birumvikana ko rero ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru kandi akomeye yo mu buryo bukomeye avugwa neza cyane kuri no mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo,
aravugwa neza ko hariya mu bice by'imirenge ahantu bita Rugezi, Ruziba ndetse n'ahandi hitwa ahangaha mu Minembwe neza cyane hariya kuri komine rirare ya Minembwe hakomeje kugezwa ingabo nyinshi z'abasirikare b'u Burundi, Wazalendo, Interahamwe, Semusenyatura ntabwo zibarizwa hariya, bari abasirikare ba Wazalendo bo babirozi bishambuke. Abangaba rero bakaba bamaze kugira gute, bamaze kuhagera. Umugabo bita Njiko Kayiko Guillaume, uyu nguyu nawe ndaje mubabwireho ibyiwe namaze kuba mumenyaho. Amakuru avuga ko bano baturage rero bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gukorerwa ihohoterwa mu buryo bukomeye cyane kugira ngo bicwe bose bashire, ariko Imana ngo basenga ikabatabara, ibitero bikaburizwamo n'umutwe wa twirwaneho bitarabageraho, kuko nk'ubu hapanzwe operasiyo zikomeye cyane zo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri bano barwanyi batwirwaneho, ariko biza kurangira aba barwanyi batwirwaneho ngo bazi operasiyo nyirizina ndetse n'ibitero biri buturuke, kuko mu ishyamba rya Kabasha bari baharyamiye amajanja basa n'abiteguye ikintu kidasanzwe kigiye kubaho cyanabaye. Nibyo abasirikare bagabwaho igitero, ariko bahise bakikuramo vuba vuba kuko bari bamaze kurutegura babizi neza ko bari bugabweho igitero. Biba byiza umenya umwanzi wawe ahaturuka ukamwirinda mbere yuko akugeraho, iyo kugezeho ashobora kukugirira nabi. Bivuze ngo twirwaneho yamenye neza ko aduye ari bungabeho ibitero, arangije aritegura aravuga ati nacaha aransanga aha, nakatira hariya nsange hariya, najya hariya nsange hariya. Noneho babyesita rutyo niko aduye yaje rero biza kurangira bamushwiragize mu minota mike cyane, mu gihe kitanangana n'amasaha 3 barwanye. Twirwaneho ibikemuye ibibazo mu buryo bwayo. Bivugwa neza ko haguyemo abasirikare batwirwaneho bageze muri 4. Hanyuma abo ku ruhande rwa FARDC sindamenya ngo nabahe icyo bikoze. Abo ku ruhande rw'uyu mutwe wa twirwaneho nabo namaze kuba mbamenya. Bivuze ngo urugamba rwabaye kandi rurakomera kugeza naho rupfiramo abantu. Bivuze ngo ntago rwari irworoshya abi na gatoya. So ndagira ngo tuve muri izo axe twigarukire gato muri Nyabibwe ahatwikiwe inzu y'umusevire cyangwa se y'umuturage itwitswe na Wazalendo nyuma yuko bari bagiye kumwiba. Sinzi niba navuga ngo itwitswe kuko kukwiba bakagucucura habe no kugusigira isengeri bingana no kuba banagutwikira n'inzu n'ibindi byose. Kuko ubu tuvugana usibye ko abo wenda bakiriho kandi babashije gutabarwa, biri kuvugwa neza ko ibitero byabayeho byo byagabwe kuri uyu mutwe wa M23 hano muri bino bice bya za Nyabibwe, za Karehe, hariya za hangaha za Katana, uzamuka werekeza hariya neza cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Haba hakomeje kugenda humvikanamo urusasu cyangwa se amasasu akomeye cyane. Ahangaha rero bikaba byagiye bibi bibazo bikomeye cyane nyuma yuko bibye umusevire M23 ngo yakaniye operasiyo z'amasuku zatangiye gukorwa. Ubwo rero ngira ngo birumvikana ko ibintu bitagize gute bitoroshye. Ndagira ngo tugaruke gato kuri operasiyo zikomeje gukorerwa muri teritwari ya Masisi nyuma yuko umutwe wa 23 noneho kwavuga ko kuri ubu ukwiriye kwicara ugatuza, kuko teritwari ya Masisi bamaze kwishyiramo umutekano. Yego ntago ari yose, haracyarimo ibice bigaragaramo imirwano, ariko bino bice byose ndababwiza ukuri ko byaje kwigarurirwa n'uyu mutwe wa 23. Ibyo byose rero ngira ngo murabyumva neza cyane ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa nuko muri Nyabyondo ndetse n'ahantu bita Rwibo ariho bakomeje kubera ama operation agiye atandukanye n'undi akorwa n'umutwe wa 20 mu buryo bukomeye cyane. Bino bitero byabayeho byatumye uyu mutwe wa 23 wivuganamo aba FDLR batari bakiya cyane. Ibyo byose rero ngira ngo mwabyumvise ko bitoroshye. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nanone ari kuvugwa ajyanye n'uru rugamba rwabaye nuko kuri yishuro noneho ahitwa Breusa mu gace ka Rusamambo, ahangaha naho hakomeje kuberamo ama operasiyo y'amasuku akorwa n'umutwe wa 23 nyuma y'ikibazo kimaze imisi kihagaragara cya FDLR sikomeje kuzengereza abaturage. Ibi rero bikaba byagiye gushyirwaho akadomo n'umutwe wa 23 nyuma yuko batabaje FARDC ntibumvire bagiye gupfa bose nta numwe usigaye, bitewe nuko babuze ubutabazi cyangwa se ubufasha bw'ibikoresho kugira ngo birwaneho.
uyu mutwe wa 23 ugiye kubafata rwa mikono. Abo ni abajenosideri rero ba FDLR foka, abangaba bari kumwe n'umugabo bita Byiringiro Victoire cyangwa se Gakwerera Funyana mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kubabwira undi mugabo uri guhigwa cyane, umuyobozi mukuru muri FDLR akaba na perezida wa FDLR. Ibyo byose turabigarukaho wenda mu makuru yacu yandi ari buze kuba akurikira, ariko reka mbanze mbabwire ko hano muri teritwari ya Warikare by'umwariko mu gace kitwa Pinga hakomeje kumvikanamo urugamba rukomeye cyane, na amasaso ku rwego rwo hejuru, ibitero bikomeye karundura biba byagiye bigabwa kuri umutwe wa 23, ibitero bigabwa byagabwe kuva mu masaha mu gitondo kugeza magingo aya bakaba bagihanganye ni Wazalendo ahitwa Nkasa. Ubu niho bari kurwanira kuko M23 iri imbere gato yaho bita Pinga Bushimo, bivuze ngo baracyafitemo imirwano minini cyane kugira ngo barebe niba bakirukana uyu mutwe wa FCM 23. Gusa nubwo biri kuba, M23 nayo iri kuvuga ko ikomeje kuzengerezwa cyane ariko cyane n'aba Wazalendo ndetse na za FDLR. Ibyo byose babyandika ariko ntibyitabweho. Hanyuma andi makuru nuko bita Tomar Bang mu gace kitwa Mpofi akomeje gukoreramo akazi gakomeye cyane, akubita twaresiyo ya FRDC ku bwishi. So ubwo rero ndatekereza mwamaze gusobanukirwa neza cyane gatanu kagenzi kaka. Amakuru yarayo genditwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Dusubire mu makuru yacu akurikira mu kanya gato kari imbere. Ciao ciao.